Kohimen ko para Pagani step Pagani kasmi Poyang Bata octave Jonka Easter Tonginang Duwai na kabenta kacingay kacingkot mo kacingutran Ginang duwai na kabenta kacingto mo jogi shime Ginang duwai na kabenta I Josephine Solam Piao Ibarake gasnika mendakasni bautrai na karko kardo yai prenda berkimi paki men ki parajuni inang yo jingkoi jingkia raga jingak jumutrai daga baiti ya vara jing to bojungi ya ga regioni ya ga northeast india baroko ya ga meghalaya daga badwai na ga menda pakke baroko bahkan lain employ nak kena jumpa COVID-19 ke coronavirus bagi dia Jesus ke jinsai. Hak ketemu pam baru pun baru lensi makui. Amen. Kajin ate jemutrai jemi Jesus Christ. Bak kajingi jemu belai. Len bak kajingi sudah jemu lensi makui. Kingdom rengka bati barang. Kokimen ko para tonginan sange sipo ben koslai ada kamen siam jodi naga benta ki po paro ki bangilale idon aka ayom paska but we don't aka tayo paska but gidang duai outrai waka jinga e joge jimlipa kanang diai senshari da download men siam ki jimbo jimbarka ke men kapa yaki kasem jodi Penginan right put scan apocalypse siam jodi balikin dia ke jingom jaga paska ke jinga e jaga paska inang duai utrai mit koi ni na poki sang jodi baba agane kelima sange sipon ban panma nagarina ki poki sang jodi baba Kaprai Jisu ilang dinumpa mat yang sai puting nak ini di paparo di pangilale nga pla ha uble pada umur bapa pada di urin kokaya wale oksibone ragi perkara ragi ti kita bagi dinle ya sedinle panacuna ya sedinle panacuna ya sedinle panacuna esuna Nama kata nakapan ke pemain yang kui kabayai sama kecil yang berdiri kui berdiri komitmen kota kedua komitmennya hal terakhir publik badan kota itu sendiri pada dalam hati kita jadi penyelam ini siapa kecil bang juga Amen. Oh
Inang tuwai kapangis laru akene ka ayam paska. Kau try inang pensrek ini dah mensiam bahu. Mendang inang pensrek naga benda ka pentekos. Tuwai naga benda nekina iberke kasnika i Josephine salam tiaw. Ablay kupa jami, dah kepada paat yang ukris ukul jami, melajok yang kebom jam kejeniya, balapli lendi ini, syah kejeni bam cukup, to kejeniya jami, minta kasih kan kendir joy ini, badan penting mai yang kejeni jami, dah umensi yang kepada kau jami, ni pani yang ini dah ukul jami. Jesus Christ, Putrajani, Ubakim, Badala Sensha, Badme, Lempadamin Simbakwe, Uway, Juno, La Juno. Amen. Jumlah kan ya apostol. Kalau bapak bakat sah, berat pelayan. Dia betul pelayan yang berkewajiban di apostol. Pakulah sedang mengkeren rakasur macam hauta pakar. Koparaju berpibarat bersama Jerusalem. Usai historianya, baca mana itu api kemudian ini.
Usia sekolah kita kurang bahas Israel. Yesus Nazaret lolong beliau yang balap tak boleh kumbalan isyarat tapi dari kamera kijingla berkejak kamera kijingla pada isin iba play pada lebih baju pidip ya kene naba kata kalajia apa yang itu ini Yesus ya play lerai pada kum kejitu kesan dulu ens I know happy but mapi sebenarnya terkotak di kiri rumah masalah lain kaki juga kesangkan dia tentang dosa lakukan yang kesangkan dia tentang dosa lakukan. Kajing pulih dan ke gospel berkuat kat Matius. Ha kata kepo kikindai kilami kendra na kajing te da kajing ti bat kajing kemen kabakrau bat kita mare banyatu hage sendran jemu bat hakami
uji su ula yashem baki bat ula kublai kila wansha jan bat kila baki ke jajun bat kila manigan te uji su ula haki washati kile bat yatu haki parajana ban leisha galinia bat anda kensa yoi ianga kapaki damya lei hakumi kapto katnimot na kinanga pira kila leisha kadamba bat kila yatu hakinimto ramba kakkabalajia kipa enda kila yapindu bat kitemmen kisan kila yasubui kila ai tukka ya kita kisupai bat kila betak kumning to ang hakibri kesenran juru kila wan minni bat kila tuno yau katba idang iotia bandada ulat untip yakane ngin sapingai yau bat pimde ben kusulai komda kila shim ya kata kapisa bat kila lay kumba la ai buit yaki bat yakane kakana la pin priang kapadengiju hadu minta minne ka gospel jab utrai Kogimen kopera bayi utrai Jesus Christ Sashasi nga ay kobre paska basut yati baro Nidon aka ayong paska But nidang iyong mga ya kabong but kajinga jog kajimi pa jogo Chris akane ka ayo but nila yusno habara martini ki jimpule ya kajinya ma jogi apostol but kapto kadnimu tikinte siapa kajimi pa jogo Chris but kini kinde kilami naga jinta kilawan pek na du minste kilatran dik dik ban yo kendu yang Jesus kilatran dik dik ban yo mat yang Jesus Christ tang itu ki batran dik dik ban yo mat yang Christ kinyo ya kendu yang Jesus ya ki batran shisha utrai Jesus unsawan ban petpau ya koborong ba kobong ni usno kini kinde kila manusia ke jinta, kila mina ke jinta, anda ujisu lawan syaki, bar itu hati yang ia ke baro kaba kideman itu le penbana syaki apostol. Haba kini dikinte kila yati, ya ujisu pamipa kila le kumno niko kila dem bar kila mani niu nidon kampan mani ya ujisu silan der kejinin kejuni. Kejingkot cuma boleh yang ni kata bangin tu mana yang terang ikat kejinin kejuni. Una ubri uklat dan mani kanu kaburi uklat dan mani yang terang kinumla setiap yang bar yang terang ikat kejinin kejuni. But masih kudu kini kinde kila marai syadi apostol. Pagkuno kila penbana dia kena ke kubur jom ke jenipa. Hakene ke ayong pasta ni penbana ye ke kubur jom ke jenipa kumpala to haniru hakamat keduan. Haleluya Yesus ulamipa. Haleluya Yesus ulamipa. Hamala ke kubur jom ke pasta ni syagyoi kadon pe ketin haleluya. Kelan kan ketin haleluya nimju penbana ya ke kubur jom ke jenipa jom Chris. Haleluya kalau kesyedanda jom ke jenipa. Pada betul apa ini kinde kila Malaysia ki apostol kila kan kuno kila haleluya Yesus lamipa. Yano kila yakun lese hadim ba kila yakran bati
Ki apostol asai kila mi, bakila koi shi, shakishnam kita, bakila itu kumno. Hallelujah, Jesus lamita. Kaya jimot chunka hallelujah. Hallelujah, kabamot yaro utrai. Ni yaro utrai ubala penmit pa ya Jesus. But menintas ni habang ila kuson naka jinkule naka kitab kam chunki apostol nila Yesu ayu. Nila Yesu naka dekat kaba saupo chunka binin sipo saupo ni ule ubale ula penmit pa ya Christ. Minta yaro abang yang hallelujah Jesus lamita. Yaro yang boleh lupa bila penmit pa yang ni Jesus. Naka bayar. Tenaga kata kata sing kabapiyong hallelujah pidanay burom yang boleh. Kabapiyo duay hallelujah naka jinim jombi kawamandas ni pidang yaro yang boleh. Yaro yang boleh naga benda ke jinai kabayoma naga benda ke jini kabayoma. Nagabindaga jinglong jodi ingase, nagabindaga jinglong shimeshime. Di nagataga bungi beri kisno niya banna duai hallelujah nagata. Kiyama kade ke jinduai jodi kerispaji. Gula bakama shikur. Kane ke jinduai, kane ke kupor jodi Easter, ke kupor jodi ke Paska kalau hallelujah. Hallelujah Jesus nabi pa. Bal niya benar dan duai kampun si ya kane ke tundi namar kane ke tundi kabasot na ka Bible kawan na ka Bible kawan na ka tinu boleh dalam dipulih na kita ya kitab Sam lajan nombor Sam kastan haleluya kabamur dan ai kurang ya utrai gunong to ulala ban tuai namar utrai na ai kori Pinakata daw ko himen ko para nakabinda baaro ke jingim jodi nakabinda baaro ke jingai kapangiton ide benai burung ne ya ubele ide benai burung ne ya utrai ubele kumno ngira benai burung abang ngom ya ro ya utrai ini happen penmeli ya dade banya ro ya utrai ka jingim jodi de namara kibriyu kimli shubanya ro ya utrai nama de namara Kibriyo isnunya bani yaro utrai ginsa jingai da utrai ginsa jingai naga jingai pek minta ya ke kubur jengke jinni pa jumu Christ kalau me jengke men kato kadang kaka ju ke po ya ke kubur jengke jinni pa Jesus Christ kalau mungkin tek kato kadang ya no ya kirimdo rempa kabaki le yusno na chindu jeni shipai Jesus lami pa kila ongkomna eki tas napja but kelas you yang ka bisa yaki but enai itu sudah uti sudah mepa so itu lem yaki baik baki apostol kilawan mentuno ya kemedia kila burino ya ke kubur jongga jini padu Christ bonsi abang ngim tre ben pediang ya ke jini shisha ngim bersyam ben burino kabayade bar ke jini jongi kabayade bar ke jini ade jongi badu boleh bonsi ngiru di bersyam ban puri. Badong di bakloi ban sympisa, bantok, don di bakloi ban sympisa, ban perlong yaki bantok. Don har benda. Lese bingok pakai nega benda. Lese nilang kita anai, nilang pengen di jadi beri. Kini kita mbak lindok yang benda. Enai kusula, enai ti, ngiru sana, itu kana pa ki apostol kila tuno ya kamenia kila enai kusnai shapanga jimi pa jomo Christ enai yeno shapanga jimi pa jomo Christ nginsa nanto nginsa yai to ban buri ka katin shisha kani kalau ka jimma kabadon ka jingin jomi lada niru ningok akun kini ke jinglo ide ban kusiapa lada gidon kini ke jinglo mento ban setelah ban skor siapa ke jing shisha tengi dong ke jimba ni habanan ban wan ke jing shisha baro kumbang ala on ya ke jingmut jong ke tin alal larang nim kwa ya ke jing shisha ngin salam ki pri ki bashato ngin ngait bi nanda ngin saduno ya ke jinga e baro ka bangi de ban don ide ben yo ke jing
ko himen ko para hakene ka ayong Paska. Ngak ko no very pibaro. Apin nang pinbling kanade ban wan dia ka jinishisha. Bapin nang in ako jinishisha. Bapin nang yalap dia ka jinishisha. Kumbau Petrus le yalap dia ka jinishisha. Ha di Kristan, ha di Priyu, ha di Pentecost. Nginong te ban pensya tok yano ban buri ka jinishisha. Lada de ka ingas century, lada de ka jinishisha bagi para Priyu. Tongin nom di Priyu bapale pensi. Batrang ya Yesus, batrang penyaman ya Yesus, batin ya kejenim kabapura kabakui. Tongin ang kapri para ikumajuni. Inang trang na do kadono. Bangin duk tap da kejenya jengga Paska. Bangin duk long kibap iyana iya kabang yaman ka kejenim juni. Ko Yesus dikti nis ngamu ya me nagabenta ke kubur jengga Paska. Haleluya, Yesus Kristus udah nikmat. Ya ini ke Yesus benbeli ya kene kebor kecenya jaga Paska. Ben ini ya kecenya jaga Paska. Ben elap ya kecenya jaga Paska. Lagi imen kita dah kecenya juni. Dah kana keren juni. Wat membelong ini kita buri ya kecenya sisa. Lano ha kecenya kecenya. Kergo ini ke Yesus. Ben selain ini ke Yesus. Pati hingga sen bapak kawai. Ketambilan sakut halaki hingga sen. Ay bani nang yok yang susu ya kejingate kejinggotu halo jumi kimi pa halo jumi ikon kiti halo jumi kimen ke bara halo jumi kimapjan mapa agar region halo ke pante bahawa kawe pelai lut ke jisu tak bor jenge jumi pahajene nang ke jimpang bahawa kawe kamdame coronavirus ini apa putra Yesus Kristus. Inang iyan bandinang lahat ya kesini juni kamdame hakene ayom Paska langindut lah yaki baru kebamayan aga juni ke juni. Langit Kau boleh paham baru nang para susu pembangunan putra kau siapa kau anak kebaikan Rasana nayo laya terjun laya laya ada sini kebalai depan kita lagi sekali sudah mau play apa dan bawa nangkau mantap syar ini berjaya ngangi kamu sini bakui ada pada ngantelik bakui ada jenis bakui ada jemaah impor pada sini pakdo ada sini masjid. Amin. Kenapa Raisa ini berkata? Raisa ini berkata. Jesus.
Toya doai government kepada bagi jingkirnya jangan berjumpi. Kalau kau berdiam pun aku belai upah badan or baro. Putra yang cipinaan pinjak ni, nak bentar ciro kabulong bertemu jago, kecil ini dengan aku jago baru kowe. Kau ni terwak dari jingkirnya ini dijingai, hari ini Hagane ka ayo paska. Ay bagi Eucharist bagi lenia. Kena company janji baru pun jadi. Ubatin baru basansya badne jenom dan jenom. Utrai udon rengka bati. Token diu yada bidonut. Dominainu ya utrai uble jenim. Dasisha kalau kabasham berkepede kedaiti jami bak jin penim jadi hamal la kapor banjaro yeme ko kimra Henry kamta hakine ka ayo paska nin yaro indun turam shushu yeme haba yaro krisukun lambar paska jami laknia mauke udam ukun lambar basisha Balakitno yaki pop kepertai. Da kabaya ula job ia keciniap jumi. Pada kawangipa ula penyo biakani ia kecini. Namar kata kabaladak niya da kecini kemen paska. Man la ka jai penri karifah da kecini kemen. But what ki pop bene rengkat baki kenpun ane. Kiruai dan ia kecini ruai baklek kod job kaburang jome. Kata kia pen-penan. Dominaiti kalade syakene keduan keduan. Ya kecingan nu jeli baro perengkat bagi upu bakawai. Ya kecimpong jeli, ya kecimpang jeli, ya kecimpong jeli. Ya kecimping jeli, ya kecingan nu jeli. Ya kecimpeli pasti jeli. Ya kecimpong jeli gase. Yang ikut gitu, jangan kini kita, jangan main kita, jangan ikut kita. Inangai biru, ia kami jeli. Jaga partai barokawai, bagian lain kloino, naga mega Jepang, coronavirus. Inang tuai, naga beta, baru miburi kepada Jepang, jaga Jepang.
Ai trai na bet ko ai bin kia iki. Daga jingman kia jingmen sim bakui hala jagi hala inga senjari. Hala bahara jingna jingen jari. Tuai na do kadojo au trai inde kampana haga jingin jari ru. Daga bagi ya shimenda yang kene kiu kis bakui. Daga jingari ru daga jingkui. Dashisha melam kubakui putrani. Katamei jam ka jinkui barra. Namal kaptani kapadian to penkui penkantan yeti niki jinkarwachal data bapa ke umensi jamme kum ka umje alojati bakindu ke lalakeni kamme bakasna jangotrai jami u Jesu Christ. Kapon aladino yaku badala kamwas nova wila kudia ya jinsha shitam wila shim ya ukku badaka ba aimu yami wila kudia yaku badala ai alage senran ukkom toshin bato bamna kani pi baro nama kani kalau kamechana yakaba enaiti naga benda jampi. Akaju kerukan entana leapa ulashim ya kepuri badaka ba aimu biang yami ulahaya kama ala ke senran ukom toshim bato dina kane pi baro nama kane kalong ke kuri jaga snam jaga jaga jatan batte mai barbam chitu ya kabayan penpi naga penta jampi badaka penta ki babu yang kabar maaf ye kipo, tole ye kami bankan maaf ye nama. Kajing maya jom kajing ni. Nama kata ni ke bapen menda ya ke jinia baga jini pajam ni terwa hame ko kaya ko jaga jini badia ke puri jaga jin pengi ni dai ko aida namar mala niu geni ki babe bania hakama jamme badal shakri yamme da ka bas nevere ni ka part yamme ba ni ki bayo menda hakamme bakasnyam ko Christ Nilong kita latihnya pelikawe documents di bakruwe. Pekan mau tu terakhir ke balang jam kapela priya kasatala kaporte. Pada penjana ya kah ke jini rengka pada Francis upa bakruwe jani. Father Anson administrator of the diocese jani badwar penindo awat kevenia. Pekan mau lembru ya ke jemen kipara. Jindran bakinde Kibala yogi ya daka bakarunan ya ka jini pa. Badya wara kibala kalat na ka jini sine jamme. Topadiyan ki shaga jini shai ka kula jamme. To isine ye ni babra. Ni kan pan ye kinan pareka pat kamari ya teis ati bakui ka kamijan ukle. Joseph bakudu kurin chaka ki apostol bakui. Francis disease bakui. But baara ki liquid ki bala pensno baaya me pateng la pateng.
Ngindut lang kibabe, nagyo bentalan na kajingin bangchuk, padangin niya ro, at pinton ko ram yame, damo kon jame, o Jesu Christ. Daulen badu badau, kalau kami ublay upabadan mo, akajingalang kawejun mensimbaku, baro kaburang barkajinyalo, juno na juno. Gintuway kung bawat Jesu lang ikay, nagabinta baro kajingdon kanjuni, ginang tuway nagabinta baro kajingkoy jingkya kabangitran, bangilay na kajingti, bangimpin pa na kaya Jesu badamitan. Ginang tuway nagabinta yung na Josephine bawat tayo na katro-katro-katro Kopa juni, bahabanin kalong kaput dan juni, kalong iman juni, kalong kumon juni, ating bahabanin. Pemain yang agak sunyi kebarang bagaimana ini diberikan cuti, kembali lima kepada sendiri, pada dalam yang agak pension, dan mereka pelayan ini agak sendiri. Tahu pelayan yang ini kerpan pelayan yang jenis sendiri bahawa agak jenis pun jamme tak jenis jenis saya agak sendiri. Kenapa agak jenis apa jenis sendiri jamme, nilai baru nak kapok. Kamta में नाके ने के जिंपाम कोरोना वायरस पनियो किनेदा नाके जिंजिन जाता हो कतवांगिदा नाके ने लेंदिया के जिंकर में पकोए वाके जिंगवन पाचुन नो पेनिचनी ओ जीसु क्रिस्ट Nama Tuhan Yesus, Ucapkan kabar kebenaran Tuhan. Kotrae जीसु क्रिस्ट मैं बलवान की apostol जन्मे के जिंसु कहीं हापी के जिंसु जना ना आए हापी Wang pede ki pop juni, Henry origine chen ka balang juni. Wadha ka jins pun juni, to ai ka kaya ka jins to, but ka jinya tale kawai kat kum ka mon juni. Mame kubayin bada sensha, juno la juno. Ka jins to trai, kandon bada bo rengka bati. Kamda ka jingi to trai, tongin yakin marke. Hakumi ukun lamro jeng belai bakit no ya ka pok jeng ka perte so ki to ki barakat shaga jeng ka wa jeng ukun lamro Kebenaran yang berbicara, Andrea Nasrullah kita bersyukur. Mensiam jempi, duai, outrai, selandrum, hapo jempi, bensen syari di bentar kuya.
Apai kopa wasbun berpayi is nomu yang nagabentang kaji kajuni melati yang padu kata pada melapan yang lakun bamakai sini bangin tutai ini ko Yesus lagi medon ojun hagamen siang jun nila yopedian yang memang communion mensian pada melawan syurga ini bagi sumedan yaki ya kejingkan ajun medan yaki ya kejingkan ajun medan yusno ya kejingian ajun wanjis wankerku pada menkoi penkiamin na bahar kejingpan kejingsitam kabamida kamtami na kejinglam kabamida ibarat isakun kayi panitna panlay school kung gitina isosi ko Jesu imlalay school siyo lagat nosi nila pet school yaki exam babun jay imsim layo pente ni kung gikon sa na midan bon gitina nyo ko Jesu karko karto ini kumupang kum kami larangin tre larangin pendia ngisautu ko Jesu min karto shushu lakat nosni ko Jesu gila jingai nakatambal lakoi jobe kamdami aja ni ko ayam pasta gila trang dik pet koi antrangin simlayo gila ko akan panai ki pop antrangin pat la bejeter tu ye gini to Jesu lagi ikan pahadi ni, menak pelai, loi kloi yang nak kena kejinglam kabamen, menak sensar no yang keperti, tak kejenis senaja. Begitu, nak kabamen tak kibawah minongkop ipanpap nami, isautu keperti kanak sniu susu, kanang jur ipok, kanang jur yang kejing penkei kukup ke air jole. Desa kejisu, menas nosi ya kejinglam jor keperti, nak kabamen tak keperti ipanpap nami. Nagabenta inompok ipanpap na may. Nagabenta kibamunpap ipanpap na may. Nagabenta kibagarni yang kams niyo kiba laipur kam ipanpap na may. Ko Jesu. Nagabenta kito baara kiba laipay yang may makayuk kiris pakuy. Kiba laipay yang kabalang pakuy jami ipanpap na may. Nagabenta baara kiba lang pensosi yang kiba lang pensle jami ipanpap na may. Jesu lagi nagabenta baara kapop sa kaparte ipanpap. Kergo ke Jesu, pelayan ini ke Jesu, nanti nak kecilong, tanpa mengarway, tak kebor jaga cini pacawe, melam yang ini saya kecilong, melam bela job yang kecilia, tanpa mengarway ke Jesu, melam job yang kecilia, buun gikon mengkipara, kilang kelar ke Jesu namar kene kecilong, Jesu terekam nombor, agak jinim jadi gikon barang ibadat apa dan jimpan kecil sitam, hab ibadat apa dan kap ke jin jar ke bapan kidon kami yang kilai ke Yesus syakini kul baro pen kalai ni ke Yesus kalai tu ye ke percaya baro kau kamda ke kibadon apa dan ke jin jar kalai tu ya lagi jogi ke Yesus nak ke jimpa kalai tu berjata ye ke tain office baro kau ye kami hari baro kerbuka kau inam pray sarkata kinang sensyama, kita business bano, kita sumari kita. Kau Yesus itu wahai kita tahan kita bano, menampen wahai kita, menampen sedaya kita. Ia roh yang ikut Yesus, gimana yang ikut Yesus? Haleluya, 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 haleluya. Tongnya Tuhan. Kopa tayai yadam yaka rempe krustan jemi kamdame yakane ke jinglong kabamenta baro ki kunjame kiba nga yaka jimpa yaka jinshita kamdame na ke corona yalam yaki sakaburon jalga jimipa balakula sachasi ani ha yu keris manidam shu legnya ikapat yakane
Lembang Jesus Kristus Putrai Jemim Putrai undang mereka demi Play button border in Karkoya Uppa Barukul Baru mainstream Bakoy Kilesu Batan Bana Yakapobor Chonga Jimipa Hallelujah Hallelujah Ismomu Yahweh, Haleluya, Haleluya. Kenapa Dai Pumyo, Dai Pumyo. Lord Jesus Christ,